khovelin changkang na ting ma hung swan pe angin Muolhoi khungai khom ma son hat ema tuta tum hin Muolhoia Dawr Thar chen khat suklang na ei hung nei tum ding ani PP shopping point hi Muolhoi khwading chun commercial sumdong na mun poimo tak pakhat na hi PP shopping point hi upa ar lal thar khubung hai family ta ania hi taka hin Dawr Thar thatak tak hong thar uma chung hai chu biching na ei hung nei tum ding ani zan ting daranga alawin riwang ta office kai hai khom tinjai nong rel meka amhasa takin JJ beauty studio ejuk biching masap phot tum ding ani atop chen milo ngai thlapek ding en ngai na takin kongfil cheu chun la subscribe no hai kum kan hi channel hi milo subscribe pek in la like share le comments hai kum ka milo tho pek nok pe ding in ngai na takin kongfil cheu ani Dawr hongna hi la sot no chu customer hi anong bezing lein i khom ngai pui mo in hi Dawr hi kang visita tu hin tam tak lem chu room anum jing ani customer le rule hai sin tho pui hai Dawr sem ro Dawr sexy shampoo chair ni pa busot na hai moก็มีสั้นถั่วนูแต่ว่าล่างทางซักตา an zap azam de samtan num hai le sampot num hai dam mo tu ta an chung na ding ni ta chun hi ba he shampoo chair ai tia I samsop na lu sop na mo lai sop na chun hi ngai facial le chun eyelash tivel mo ngai thovel nan tak manga chun hi ba eyebrow hi brows hai mit mul achunga mi hai khamo ha permanent ni chukhang hom kha ma kan pha tu hin JJ beauty studio Muolhoi ka meka a studio hi aburi khopel janelai chawa hongana chu customer hi antam yam lein muna amun nge kang hua hi kakuma thung hi manager ani tu tak ani bok lein naki chu thadeun hongnai khoma thadewa hangnei ding ri rungan simlai jingin kang nang thuta chun customer hai khomenan hung no chen lein soma jong thu in the naijuk nei numa facilities ingam a uma chun area thai kum khamo ke in meeting pangkha ka juk rit verak no le khan I rit thei chin le ko chin thai ka sang pu kha juk ri pek la thang ati no ma ome kha tuta kazuk tho chan vel chawnia ke khom sum hinga tho heu hu khai zum no le na ngati ma ka tho ni le kan in khom to areng chun hu the la na miracle chma ting pe ya pedicure manicure ti hai le nail gel polish ti hai khangai an tho chun hair spa hair ting pang he ni deu taka hair spa ti hai dam chun hair straightening ti hai coloring chung ham chu ka tho wanga chun sam tan hai da chun brows khom kan tho mo brows tak khachu kein ka tho no a ko u hin a tho a
chu ama chu nom hun huna hanga in cha pe thei ding khan hilai hin e lo hung shil pe thei ya chun facial hai khom kha facial hai khom nisin na chun eyelash ti hai khom kan tho de wonga de chun a red ting pang kha chu some straightening ting pang hai hi chu e red ti hi zukhril tak thei khoman no san chu adam doi ya chidang danga uma chu ba ka e sam han ang seng no a length isir hai khom hana hong pe ya e khang kha hong de a chun mit mul pot ti vel hai trading hai kha chu an reng in an potan le mai hai le khang a reng an pot chun zakhat ta ka chun mu chaw ni le som nga hai an chun sam tan hai chu khom kha step tang tang hong no ka zakhata in thokin an tanga tingai te chun facial chu zanga zasari ti bor vel chu hai ang chun hong le chun color hai khom mo color hai khom chu chunga red shil theian chung no san chu I quality kham num dan izir khom ka lon non thua ta mo adam do izir khom khom no pe manat lom deule man tam deu khom no pe ya chunel hi Muolhoi pp shopping point chung tak hina ador na hi khingtiang pang opposite hin PCI charge ma chun EFCI charge boka hi amun hi khan khopela chun Muolhoi a hin thil thatak tak atama chentam tak chu Guwahati dam hinga nga facial ring dam lungot dam hin ei hang fia chentam tak chu aizol dam mo la tak tak yang pana tun chu mani khosunge ya au ma chun bulai chu ei complexion hai kom hi atha ei dita mo chung hai ta ding student hai ta ding khomin ariat som ti in ing tiklai khomi tho thei jing ani ti kha yang suklang san sin la an no le wa lai lai chun hingang ding chu du thu sam de wa training hai khom kha a hungai ta ing chenam hinga nga in chuk theina ilo phak chin kha mi juk pek thei training thona tak hi chu 2011 a in thuka ka thon ta mo sam pot ti vel hai tak lem hi chu facial hai dan ami ru kal chu dor kha ka juk thoel thei no le khan facial ti vel hai ha chu an nekin ka tho bong ta no ne sam pot char kha khan ka tho char chara chu tu nong hin nikum lai vel khan kha ka chu tho than no kain upgrade na ting khan no tu ai zo la bok khan chu ang chu ne chu certificate hai kom thatok tak ania chung dor thar nok mul ko puya dor thaem abigin hingang mei tingpanga in sup moi big na in sup nal zul na tele ti mol takin chu dor chu man thom ti ni pan theya du thu asam le ni chun thum nai kom hi ampang hai kom hi Mizoram le Guwahati dam Shillong dam hayang vung ani athum no kom kha mit ngei nei ju mu a chung hai kom chu thoma zong athum thom phang hai kom yong suk lang sa tum ding an straightening ting pa smoothing hai da ma uma mo straightening hom hana chidang dang chun botox ti vel chun keratin treatment hai kha e atlang puin tu lai lem chu color tho ai tam ta lein botox sin hung ur nok deu ta mo botox ting pang hom hi ba hiwa hai he kamang tlang pui deu na botox hai chun atha mai a result hi tu chana ding chun chu tha ka ti a chun straightening a ding chun hi kalan pak taka matrix hai he ya chun hiwa hi extenso hiwa hai ko straightening ko ma smoothing hai ko ma smoothing 80 tak hai he straightening ne ka hair rough met ta hai kha ang khana hu a step khana hu pe chu ang chuni chu ka thodan JJ Beauty Studio kum se hin puinu collection door thum no door pui do la uma chu yang beaching tum nok ding ani aro pui khopele aturu char ne hinga nga do ro pui tak tak anang thon le hin mul kho pui khom asuk moi hle ni amoi thei khopel thum no ai khom hi adora thum no hai rim hi Mizoram Aizol ain thokle Manipur an thoka thum no brand tak tak an ni Cosmetic khom ni sin la chun pheikok hai khom ni sin la customer hai khoma an en sup lai takani lein in phalam chum angreng khopel items chiran atam khopel
in sung ma mo in thom na thatak takal phei kok khomo ma chun zaku nam zaku ngai nam zaku na chun thangsu pun le biding chiran ran pundum ti hai ka hil them no atam talo items nakila nei tunun mung hil pek ninga phei kok khoma that thei brand deu vongan ne Mizoram ma brand thar lok lok mul kho puyang ei khom nai tia in chok then ta Mizoram ma hangin chok le hang order rangai ta no ni tuin cho chunga tulem chu real khoma bon motor khoma bon mo alei khan Mizoram aizol red thon lai hinim hu thei ei wang nei na sa ni o Muolhoi hi Cosmetic customer han kan mi suklang no ron tilen kang suklang no an ni suklang no dan ding ngatin kala len ka video cover dan he ka boy de ulam ni some cosmetics items atame no mai ta ding pasal ta ding khom ve no mani Sian. PaPa-NuNu collection store kum charahin noha betsi pasulate Dawr thatok takala uma pon three Dawr ang enei ti asung hi burip ve khopela ma khom hi thing hai hi order three form vongan na chun pon than thatak tak design nal tak tak hai khom atam kha lo ditu hai chun ang suklang pe hai an ni na di three vongani order dan dung zuin ador nei tu hi lo ma hmak bet si hi Real pa room hi. Yung man no ma dai. hong Dawr sup dingin fil na yung sim ni ro sa insir no teniu hmak bet si pasulate Dawr kham hi aburip na sa ni chun hi design dang hai sim na yang hen thom no nei chakapel ador nei tu tak nuhak bet si pasulate lom no sin la khom hi athok puinu arul nu pon 3 mm ama kuma khomin in order thei ni o ama pon 3 mm melani in sita no arul nu hi athok puinu hi aizola du thu sam taka training hangzong atani lein hundang hai khom pon hi alo three na santa order len lein hi pan man no heng hai hi tulai design chatak tak ani three hai ni hingang hin idu thu sam takin i order thei ani o Hello, tamay ta kan mula sa dinan. Luwat sila no. khol mang hai kham he tulai tak tak lan ni remchang in chapairo atiang in tuta ka omna tak hi adang nok ta Gospel Centenary Building PCI Church opposite chiak ona hi Dawr hi nuak vasti second hand door nia hi second hand door hi aturu khopel nuak vasti hin room pathum lai hi door ania burip mml chung hai chu atlang pui suklang na hong nei dinga na chun thum nole pheikok
brand thatak tak an ni second hand ni sin la kom hing hai hi tulaya hung thar an ni o alo di tu hai chun nunghak vasti Dawr second hand Dawr edit zong muthei ti